अल्लाह तबारक व तआला इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم ملغرو अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मांगा द दीन रवाज और आदत पदी जारी सातल इलाहा सात समदियत मुसर खंदे इलाहा दाकर हुक्म द अवल द इस्लाम में कतल है इलाहा खल्क छकन मवैल मनते उस्मान रा शहीद खोलो इलाहा अगर कलमा वैला मनते हजरत अली रा शहीद खोलो इलाहा अगर कलमा वैला मनते हसनैन रा शहीदान इलाहा अगर कलमा वैला मनते अहले बैत शहीदान इलाहा दाखल मन अवल वजन कतल इलाहा साअर समदियत मर्द हुसैन वाली दुनिया उड़ाना मर्द अहले बैतो दुनिया तबाना इलाहा इलाहा तसमदी और सासमदियत तसमन सरखम दे तो इलाहा मन सा कहारियत इलाहा मन सा जब्बारियत इलाहा ज़मान ज़मीन को सादती पता खातिर कोई दी इलाहा दुश्मन हम पति मुतारिफ से कदी अहमियत दीन पर खातिर दे अकीदे पर खातिर दे इस्लाम पर खातिर दे इलाही करीमतुल्लाह पर खातिर दे तो इलाहा तावी ने फरसा पर खातिर की इलाही सात समदियत को सर खंदे इलाहा नंसान क़हवारियत ए ज़मान मुंतकिम ज़ात ए ज़मान जब्बार ज़ात ए ज़मान क़हवार ज़ात من خبطاء خبري بين الكويتو من خبطاء مرتبين شهادات أخلو إلهي سعادة بدي تاريجي تخبلت وصعب ومصاعب وبعد أسمعي إلهي صاب رزا خزمان رزا وإلهي يوزن خلع كدليل بخلق تخانيكم إلهي يوزن خلع زخزنا بخلق جباريكم خشعلك يا إلهي بدي انتقام وارو خدايا كتابي نتابي قبولي بي نتابي المنتخب وكمسي إلهي شهادة قبولي إلهي دا شهادة منتخب وكمسي إلهي يوزن سادة جباريك وأسر إلهي دا سادة دين بخاط إلهي أغا تخلق سار قرباني مع قرباني إلهي سار قرباني وقرباني إلهي دا سار قرباني إلهي دا مع قرباني إلهي ألا سألنا الشهيدان وبيع رسائل إلها باقر بعد زمان مكان قبلي إلهي السعب الجبار يبقى ميترو خوارجو من قصاص دا عرق أنو خوارجو من صاف دا عرق أنو باس عثمان شهيدو ولاج باس علي شهيدو ولاج باس حسنان شهيدان ولاج باس زمان قد الدين هرسي بكتلا شخصية شهيد كله شهيد الله بدأ على كلمة الله فقط قرباني كسب سرطول ذاتي مجانا إلهي من قصاد بعد يقف أمينه إلهي مبارك رحمة الله تعالى على ربي عظيم شخصية أغيب يوم تبدو إتابي رباني كسب سرطول موخر الحمد لله بالله الصفي تعالى برحمته وإلها خوارج وعلى زمن كده إله الصادق جبارية وأولي فمن قبل السابق يعني شعر السابق إلهي لا سمية مرغونة أو شهادتنا فإله السابق إلهي كريمة الله بخاطر بانده الحمد لله أنقصد بديد الباني ولعي ورودة دعس شهيد عديد متفلة نفسك دين الطبعية تأثير الشهيدان متفلة الشهيدان سمونا عين ذكي يسكت علينا وصلنا مع شهيدان ويقول قصة مسألة لما حكومتنا سكي زمن إداري سكي أغطيني خبرني البطة لا خبرنا عظم دهار سالي فنزاقي أو إن شاء الله لا ودنا بنسيب برينكم بدي العرب رواني إلها
لاشونو ورځي او ساره زاد زما د مقصد وي جناب صاحبزادہ حضرت العلامہ مولانا و مولوی عاشق اللہ سے الہ العالمین دیدی تو عمر و قائلوں کی برکت وطری سلور میں آشتماع کے مدرسہ کے ناس جناب شیخ سے مبارک سارا ماں تو وہی چیز اصور کی جیسے سے ناشنا خلق ویرم او دا سے خلق مدرسی ترازی و مسجد ترازی کے وہاں خلق نوی دیدری وی تعجب کے شم چلا خلق تکارہ دی اسے پار راضی دلال وی حیرانی ما ورطویل ورشیخ سے مبارک کن تقریر کی الہ العالمین در بندری کلی او پکم ٹیم باندی بندم رید اللہ تعالیٰ در فیصلی مطابق آغا ٹیم مخیقی کی ورسکی کی نا البتے و خبر ادا ویل آغا چوک بمرک تخطوی چا آئندہ یاد نلری آغا چوک بمرک مویری کی یا پدی فکر وی چیز اللہ شم زما بنا خدمت پاتی وی زما بنا نم پاتی وی او زما بنا یاد پاتی وی مال الحمدللہ دنیا کی نو الہ العالمین دے مقدس دین او دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پاک سپیسری مذہب عمر خدمت کرائی دے دا سید چوک نشک استاسو دے نوم سر آشنائی ملری دا سید چوک نشک استاسو دے علوم و انسانیت رسیدلی نوی او دوی تیرا مستفید نوی نماویل کہ اللہ تعالیٰ دے تقدیر مطابق مرد تر مراغے ہمارے سلکی معارفان سے شہرے معزز سامعین واقعہ ملغا سیدہ رامن کی تم رہو جون تاسی گورئی اپزرگون سارکان گورئی بزرگون علماء مشایخ گورئی راغلی دی جنازہ کی ولال دی الحمدللہ آترین تکی خبری دی جناب شیخ سے مبارک او دا خواجہ سے مبارک دا قربانی او دا دینی مبارک دا خدمت رب کریم صدرگاہ کی قبول و منظور ہوا نہیں دا قبولیت آثار دی دا پروگرام ردی برخی دا مختصر مؤدبانہ خواست جناب محترم پیر طریقت و رہبری شریعت منبع الفیوز والبرکات جگر گوشہ جناب حضرت مبارک سے رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت کے ارجان سے اللہ مبخا اللہم بخیر سبقہ برابر کے جنازہ کی خیر سکون کے یکم ملگری دلتا نسائی کی سرک توزئی ایندیو مرکن جگاڑی والالمی کم ملگری میدان کے نسائی کی سرک توزئی اللہم بخیر حسی سیخ تمام طریقے جنازین اپل جانون امامو کر کے کوئی طول ملگری جنازہ مدری گئی تاسو ته بهتره معلومه ده چې جنازې دي یوه جنازه چې وشوه صفونه خرابوئ ما بېنظمي مه جوړوئ هغې نه بعد به انشاءالله دویمه جنازه کوو جنازې دوه دي ټول ملګري چې راغلي ټول واقف یاستئ اول به یوه جنازه کوو بیا ورکې بله جنازه صفونه برابروئ انشاءالله ودرېږو صفونه زر برابر اللہ مو بخروس آواز درجیے کنا